بله فشار و زقتن همبری هدف هر وها روشا مافی مروان لباکوری کردستانی بطایبت لیلی ترکیه جی مافنا صدق زیلانج دیار بکری میوانی من دنباش که صدق که صدق دخوازم جویه که دست پی بکم نها همه بیجه دستانی نسر همو قیمین کم جالی هدف به هاتبونه حل بجارتن قلو دانینا قیومان لهم بری ایراده دنگ دیران ایراده وان کسین کو دنگ دانه وان شارداران تو چواد نرخینه او پارتی دنزی yani سراسر Türkiye prani evya ne parize evya tasarrufa hükümete ana hunzanın bu koalisyonu demişim bir resmiyeti ne bir fiiliyatı da koalisyonu demişim AKP ve MHP o huneki beştari vanı dinzi hene evya kes navi vansın nizanın yani hezi tarih hene hezi marjinal hene evya ali hukuki ali civaki siyasi her ali tengasiye ana خویا بو که یعنی دنیا زی اویا ناپاریزه هون زانن یکیتی اروپا زی چند جاران گو آنا زی دو ایرو دیسا برپرسیاری وان آنی روژه گو اویا خاصتا سر هدفه فقط پارتی دنزی بن تزیقی دانه انسان دنزی یعنی اوی که دخوازن به میجیک آزاد بفکرن باخفن بنویسن سازیان yani mina komelan sete qaimde bejin evidin giş bin tezyiq edane yani gayrci evik akreditasyon avan tüneye çi medyada be çi komel de be çi sazi parti de be giş bin tezyiq ama emkarım bejin Kürt yani mina HDP jibul ki xadi heze xuyaya yani dest yekidin bana di sazi qayyum bahatana bele که صدق نها جالی رایا گشتیا کرد و بتایبت لیجار آلی رایا گشتیا دموکراتیک یا جیهانی و جی تی گوتن تی شوپاندن کم ترکیه گواگو قیومات دینه گواگو فشاری لخباتین سیویل دموکراتیک دکه نج چرچوه حقوقی لیج سکنک سیاسی به یکی دکه دیتینات نرخاندنات سروی بابت گر بگرم که راست مسئله سیاسی گرک گردای حقوقی به او فعلیات تصرف سیاست دکه گرک عادلانه به و مجاری دا و نقطه دا دولت ترکیه خطا دکه او خطا آن دست پی نکریه بری هدف وسای 100 ساله وسایه چکرنا کمار ترکیه دا غلطی که هنه چوتیه که هیه او چوتی چرا انکار کردانه انکار کردستانیه İnkara zamanı Kürdiye. Ana tezyiq caran zeyde dibe caran kiyen dibe fakat mantalite gohartın mıxabın çene buye. Sadece tişteki istisna imkarın bejin ev pevajoy aşiti da çend sal rahatiyek hebu ev yani imkar nakin. Nasina Kürdan heneki tiş daunzanın TRT Kürdi hava kirin. Üniversite Türkiye'de çendce مینا مردین و چولگی دیاربکر مشهدا دیاربکر نا مشهدا هنک بش زمان کردی و بو درسیم زیته فقط وساما درس هل بجارتی حقی دا او درس ماموسته تاین ناکن آنا پارت تو ماموسته کی تاین نکر بروی دو حب بو یک بو وسا دمشه حتی آنا ست حب ماموسته کردی تاین نبیا عالی معارف ترکیه دیانت وسا مثلا خطبه کردی نادن واعظ کردی نادن تلویزیون دیانتی هیا دبی براتی امبرای هون فقط براتی اوه کی تو زمان انگش کی نشتیجی و ولاتی هنه به زمان وان تو خدمت بدیوان مخابن دیانت معارف سیاست مجلس ترکیه وقتا کو وکیل کرد او دن وقتا یکی به زمان کردی داخفه دبی او ام نزانن کیجا زمانه تصنیف ناکن ناس ناکن kodlama nakin وسا درباز دبن نقطه یازی x diye او درباز دبن که صدق دوی چرچویا گوته گرتی کو براستی جی
بنمایا همو پرسکریکانه یعنی الگورا بهوریاته و افصد سال چه بو دستوری نو تینه دانین دستور تینه چه کرن گوهرین کوزمتیک دوان دستورا ده تینه کرن گلو ترکیه ممکنه بین آسینا راستیا کرد بین آسینا مافین راستیا کرد ببی ولاتکی دموکراتیک هر تشت ممکنه یعنی ام بیجن جیانی دا او تشت ممکن نینه اویا ام غلطی دکن çünkü گوهارتن مزن dünyada چیه بویا mesela Fransa چند سال beri devrimek çiye bu, inkılap çiye bu. Rusya inkılap çiye bu, pişti bir inkılap din çiye bu guartine ki. Alema İslami de pır guartin çiye bu ya. Guartin her gav be başizi naçe, caran guartine xarabzi çiye de be, caran başı çiye. Bahara Araban hun zanın beri be başı dest pekir, mıxabın pişti manipülasyon çiye bu. Yani tişte xarab ana Suriye'de de binin, Yemen'de de binin, جیدن مصر وزان او دبو ترکیه آنا و بحث کرد قانونی اساسی وان گور حقوق ناونتوی گور حقوق الهی خزایی نینه پر تنگاسی هنه مثلا قانون اساسی ترکیه وقتا کو دیباجه ام دبیجن دسپی که دا هنک ایزاحات دکن تی سر کمالیزمی سر ترکایتی آواکریه اوی ترکایتیزی نتشتکی نتر سرمزی فرض دکن Evi ki net Türk'ün de bir hunzi Türk'ün. Mesela çar maddeyi despeki da ana parti güçlü bin emna xwazin guhartin ekçiye bin. Emna bejin ki ev madde güç hunduri wan yek kelime wan guhartin çiye. Yek kemalizme yek Türkayetiye evya rabe evya guhartin ekçiye be devlet ideolojik ne be Türkayeti ne ke güçan yek çabı bina adil be ev vede be ya belki ev cema alaqanna ki Ankara çıdıkın sarasara Türkiye mesele Kurdan istisna bike istisna çavadı be bece hun xo idare bikin bir şekle ki gereday Türkiye bezi zamanı ve biraz serbest be zarı xo perverde bikin bir zamanı xo zamanı Türkiye disa fermi be ana Kurdistan'a başur minakekiye yani sedi adaptasyon ne bezi merukare evi bigre yani jüvira minake ki baş bigre çiye ana Kürdistan'a azada çarpın zaman fermiye herkes azada Türkmen de biraz Türkmen Arap de biraz Arabım Süryani de biraz Süryani me velhasili yani herkes azad به میجی که آزاد سیاست دکه میجی آزاد داخف زاری خوب زمان خوب پرورده دکه زمانی که قدخنینه عالی دینی زی وسایه آن ترکیه دا یک مذهب ناس دکن فرمی سنی حنفی بگرک پرانیه کردان زانی شافی'nin hizmet nayid daim gor fıkha şafi zari me mekteban perverde nabın vakta ku perverde dikin ilahiyatı da İmam Hatibi da gor ev mezheba Ebu Hanife perverde dikin em ne dici mezhebekine mesela ne eve Kürdün Alevi Alevi din hindikin praniye van Kürdün nikarin ibadeti xo be azad bir şekilde ki azad ev bikin جی عبادت وان دبیجن جمعی جامی جمع نیزی هبن ستاتو ندایه وان ناس نکریه به فرمی نبیجن اویا جی عبادت یا هنه کی avantajی و هنه عالی فرمی دا رسمیت دا yani belediye mülki amir karın hene ki ali kariya van bikin hene ki kanun ev daya ev statü ne daya kesin sadece Türk nasdaki, Türkayeti nasdaki vakti ki dinzi sadece Hanefi mezheba İmam Ebu Hanife nasdaki. Kekesi konuha Avrupa, Amerika, saziye nav devleti, gelik cara Türkiye rexnedikin, şermez artkin hatta bir yaran verdigirin, dibejin ku jbergu Türkiye ev peyman imzakirne Türkiye dibi bir cih bine. Naha Türkiye ne va peymanan bir cihtine. نه پیمانین گو امزکریه او بخوشی بشک به امزکرنا او خود به بشک جوی پیمانی نه وام بجهتینه نه پیشنیارین یکی تی اروپا بجهتینه نه پیشنیارین امریکا بجهتینه نه اف پوزیشنات ترکیه کو بریود به دوار حقوق ناو نتویی ده نرخان دناوی گرشته ور بگرم
Türkiye gava van kiryaran dike sekna beremberi Türkiye çawa dibe kek بله برادر عزیز yani sistema beynel milal adil nine ve en bizanım 100 sale parçabuna Kürdistan'ı hunzanın çar parça şer yekeminda piştivi Kürdistan çar parça kir. Beri du parça bu Osmani Safevi İran piştizi İngiliz, Fransız, Suriye, Irak, Türkiye Kürdistan'daki mayi bu, mayende bu. Evzi se parça kir. Sistema beynel milal ser menfaati demeşe evi emzanın. Fakat yekiti Avrupa hinek tiştan dibêjin muktesebatê wî gor yani gor Kurdan zî baş e ji bo însaniyetê zî em ev ya gerek qebûl bikin yani kriterê ahîmê ew kriterê yekîtiya Avrupa milletî yekbûyîn dewleta Amerîka zî yani dewletekî demokrat e baş e ew ê ki ana nîzê Kurdan Kurdistan siyasetê wan û me nîzê hev dikin yek dewleta Amerîkaya ew din ana Fransa'ya. Fakat Almanya, İngilizistan ew nîzê Türkiye ew dikin. Yekîtiya Avrupa mesele Kürdistan hinekî zî manipüle dikin. Wisa Türkiye rexne dikin. Türkiye diçi taviz didin, watek taviz didin. Ew zî dengê xwe kêm dikin. Taviz çawa dibe diçi Almanya îşî wan ticari heye. Mesela işte diçe Fransa'yı sipariş ekledin, ev tayyara digirin yani ji bo ihtiyacı yapı. Caren ihtiyacı tüne zihinzanı mesela tekile wan Rusya ana Amerika ser hineki Çeki gran mesela girtine Rusya'yı servi siyaset demeşe. Fakat çi dibe beraber ana rewş ji bo Kurdan başe fakat mıxabın yekîtiya Kurdan, ittifaka Kurdan başlığına. Yekîtiya Kurdan ana baş ve hem yekîtiya Avrupa hasreten mego Almanya neteda zaten İngilizistan katiya yekîtiya Avrupa'ya yani Fransa o devleti din o hasreten Amerika ki xwedî hêza devleteki pir giringe ji bo Kurdan zî eviya pir mühime ne ki em taada yekî bikin Kurd hêrişe kesî nakin taada ne Araban ne İran'ı ne Türkiye nakin jiboy azadiya xwe jiboy bigêjin haqqê xwe tabiî xwezayî ew mesele giringe mixabin Türkiye ana Amerika'ya vekilî dibêje çi taviz dixwazî dibe ez bidim sadece dibe Kurdên Suriye Rojava de nebin xwedî statûyê ew Kurdê başûrê zê bira nebin ew statûyê ki destê wan de zî bira tek hera dibe mesela mîna Kerkûkê Afrînê hunzanın taadayı ki mezin kir deru dor. Yani Kürt ittifaka wan tüne bu ew yek sebebe fakat sebebi din zî İran Türkiye devleteki mezine xwedî hêzin yani muvazzene yani vakti Kürdu mabeyna wan da tüne ye beni. Belê spas bû te zîlan mafnaj Diyarbekirê tûl gelme.